Tahagane Kalimpong. Menteri Jala Bapet Ya Katanat Commerce and Industries Fisheries uba Sniawbhalang dhar ula pentip ban nadu ke senam arhajar khatpra ladon shibun teli ki projek ki belakot syakumba sanspa Klur Tyngka ya kabala ai na kebenta ka Nartiang Constituency. Ula kran ya kani ke jingelang jongka NPP Nartiang Block Committee henen ke sngi. Lapenlong ya kani ke jingelang ban pediang sngobha ya ki nongket kam ki barang thamai jongka parti hakate ke unit. Lawan bani Shimenta haka jingelang da UMLA nak mau hati uba dasa kiat bha lamare UMLA na Jowai Wailat Miki Shilla UMDC na Rambrai uba job pengrop CM JHADC Thombor Shiwat UMDC ka JHADC bat kipat ba ka Nartiang. Haka jinge kren jong uba dhar ula kren syapang bon terli ki projek ba laai da ka sorkar na kabenta kipat ba jong ka Nartiang Constituency. Ulay thu bah ka apway tarik naiwing menteri rangba ka jela kongrat sangma on sa pleno iya ka namdong CNRD block. Nartiang nong poror ko MR dede thu integrate gam stem gawi hakani ka tem ni last 5 year the sanction ni kam so how san Klur Tyngka de yok pai ba ko dem kam step men gawi the TV woro dan ni boy benchidi hawita was CNRD block ku thumi gura wai chief minister haka arpa wi trikin gadawan